them confused, see them at the heart. I never call you with that. Never call a tea, or I won't call a tea, Secret, I'm ready to let it out. Mwasiri mchaba nyabo ni basebo. Amena gange nizana ngo bitabita. Mvire mwisazeri eruka. Etwari wa baba Wellington. Na bwana tabingwa. Ndine myaka 22. Nzalibwa omwami wekia Wilson. Awangu ateme mwisazeri eruka. Azalibwa nguli aliwo. Wekia Christmas. Nomshala. Nangobi na nsala. Nzali wa mshala nabire Edith ateme mwisazari eruka nefa mashibe ndi mwisemlawa nefa mashibe omusira gwange katikati enkuni yange robanda ombala gwange gufuga guti bulawa bona mlawa mudoko nanko zambi tomulabera kweyanda webakwetanga okulya oidangana akabyako nasoma busawo Kabale School of Comprehensive Nursing mwebale kumpuliriza nsiye mteyo basawo ni banyawo ninze Konso Faith okuva mu isaza ly'ekigulu nina emyaka 2 na mulala nasoma ebyenviri ku itendekero lya Northwind ndi mwise Mugundo nzalibwa omwami Daniel Elias Kungu ate imwe mu isaza ly'ekigulu azalibwa nguli aliwo Kungu Yowas agalamire mu isaza ly'Ebukoli nzalibwa omukyala Taligeda Fatina ate imwe mu isaza ly'ekigulu ndi mwise Mugundo nevumambwa omusira omutono Kidde enkuni ibinga omubala gwange guvuga guti namugundo ekyakuzimbya kunjira butalya kyowa omukazi osalangamu wakiri omwana ali kulira neyanziza ino Afumvuwe abaisi bantu ndakora kubokuna Evening, ladies and gentlemen. Amaina gange ni Nzene Gagadori. Nine myaka 2 nsibuka Butembe Shifdom. Langa ni undergraduate ni Bachelors of Industrial Art and Design okuva Chambogo University. Mama wange ni. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nega Gadarim, 24 years old, from Butembe Shifdom, graduate with a Bachelor's of Industrial Art and Design from Chambogo University. My mother is Namuswa Christian from Commercial Zone. My clan is Kisuri, totem is Lion. Okay, thank you so much. Yes, everybody to call a tourism, but more opportunity regardless of who they are. Thank you so much. Next contestant. Musibya mteo basewe libanyabo. Amaina gangeni zene jaga Sharon Mukuske. Ngamvirire mu isaza ly'ebunole bunanumba. Ndina emyaka 22 era nga nkola diploma mukubu Dauda mukwongera ku mutindo gw'ebisolo ku Busitama University Arapai Campus Esoroti. Nzalibwa omwami Mukuske Richard, azalibwa omwami Mukuske Nathan, n'inguli aliwo Musene Rosamu agalamirire mu isaza ly'ebunole. Nzalibwa omukyala Mpesi Sarah,
omwisa ekidodo awangalire mu isaza ly'ebuna naye ansiza mwebale kumpuliriza Musibya mutabasebo ne bannyabo muli obulungi amayina gange bandeta mukyala Dorcas ndina emyaka 22 era nga nsinzire mu isaza ly'Ebugabula ndi mwana musomi era nga nsomera ku itendekero lya Makerere nga ndikola degree mu byakabwidibwidi oba byete tekinologiya era nga ndi mwaka gwange gwa kusatu ndi muwala wa omwami Bwamiki Godi mutabani wa omwami Bwamiki Geoffrey walala n'omukyala Kyakuwaire Monica abawangalire mu isaza ly'Ebugabula naba muwala wa omukyala ndi mukulaga Joy muwala wa Nguli aliwo ndi mukulaga Mensulaamu agalamire mu isaza ly'Ebugabula ndi mwana Mwisengobi era nga ndi mwana mu Mbeeda Nevuma Mpongo ensibuko Bunolo enkuni Butimbiito omubala gwange guvuga guti Kali kabaita, kali kabaita, kali kabaita Bulangira Butimbiito tusangire bukina obuseka kuva ku ngi neyanziza basebo ne bannyabo sebo ne bannyabo amayina gange ninze babiri Patience nga nviirire mu isaza ly'Ebugweri ndina emyaka 23 nga nasoma ebyokutunga okuva ku Busoga Zone Presidential Industrial Hub nga nva mu kika ekyabayise Entambi nga nzaalibwa omwami Ziraba John atyaime mu isaza ery'Ebugweri n'omukyala azaalibwa omwami Nguli aliwo Tiritangwa Antonio n'omukyala Nguli aliwo Mutesi Lovisa mama wange n'omukyala Birungi Susan ava mu kika ekyabayise Igulu Nevuma Nsuma omuziro gwange Nvubu nga enkuni yange Mawagala ngera ngo omubala gwange guvuga nti obutambi butono obutambi butono omwana omuwala nte obubunda bwakaidde okuli okwiguta bulibwe dandanda neyanziza mwebale kumpuliriza Musibye mukyawasabwe ne bannyabo amayina gange ninze Kawuma Fidelis Caroline nina emyaka 23 okuva mu isaza ery'Ekigulu nsomera Kampala International University Main Campus ni mwaka gwange gwa 2 nga nkola degree mu by'obubalizi bw'essente nzaalibwa omwami Kairu John Mafutul n'omukyala Nambisi Livia abatyaime mu isaza ery'Ekigulu baba wange azaalibwa omwami Nguli aliwo Bikado Joseph Mafutul agalamire mu isaza ery'Ekigulu n'omukyala Nguli aliwo Nambido Lawrence abagala atyaime mu isaza ery'Ekigulu ndi mu isa Igulu Nevumandaza enkuni Nsumba omuzizo Nandere ni mukyala we Nabubya omuziro gwange guvuga guti
igulu talya ndaza, igulu talya makaya, igulu talya nkora, alirya omwana ogwendaza aligugulirira, obugulu n'okwekemba, ate okwekemba n'obukombe. Neyanziza mwe bali kumpuliriza. Kitolya kalanga. Ebanda bakuonesa mbere. Abaye ni kama tigakona. Oye mungani. Musibye butya abasebo ni bannyabo. Amaina gange nize Tusuubira Rita. Ndina emyaka 20 mpirire mu isaza eri e Butembe. Ndi musomi ku itendekero lya Kampala Metropolitan University nga ndikola degree y'obusomesa bwa secondary. Nzaalibwa omwami Lyagoba Fred atyaime mu isaza eri e Butembe. Azaalibwa Ngulyaliwo Lyagoba Kamu ni Ngulyaliwo Tikabula Janet. Ndi mwise Kalimo ne Vuma Katinvuma. Omuziro gwange ekikenge ekizira ku maga. Omubala gwange guvuga guti tobanga mbulyanga n'osuna omukale mbulyanga. Nzaalibwa omukyala Mirembe Miriam neyanziza mwebale kumpuliriza. Ebanda bakuonesa mbere. Abaye ni kama tigakona. Oye mungani n'ababise. Baba. Ani kutolya abasigani mutolya abasayi. Koizeyo basebo ni banyabo. Amaina gange ninsoka Legere Fiona. Nga nzwirira mu isaza ly'Ebulamogi. Ndi musomesa nga nasomeire ku Kaliro Primary Teachers College e Kaliro. Nzaalibwa omwami Onguli Byekwaso Joseph Kang agalamirire omu isaza Ebulamogi. Nahamono azaalibwa Onguli omwami Mpwabe James agalamirire omu isaza Ebulamogi. Ahamono omukyala Nancha Maria Onguli agalamirire omu isaza Ebulamogi. Nzaalibwa omukyala Namubiru Ruth atyaime omu isaza Ebulamogi. Ndi mwise Ikobe Nevuma Masoma. Omuzizo omutono Kahama. Enkuni yaiswe Likanda. Omuzizo gwange guzuga guti mbaja omutembuli yazwireyo busa ata hatanga kutamanya butake. Musibye mutya abanyabo ni basebo. Musibye mutya abasebo ni banyabo. Amaina gange ninze namuwaya Desire Shafika. Mba mwisaza eri ekigulu eritwalibwa Omulangira Jeno Christopher Mudola owa 26. Nina emyaka 24. Ndi musomi wa YMCA. Nkola bya bulambuzi nantambula. Ndi mu mwaka ogusembayo era ndi musomi wa Balunywa Leadership Academy. Nzaalibwa omwami Muwaya Hakim eyayonkaga abaise Matende awangalire Butembe
yazaalibwa omwami ngulyaliwo Muwaya Vincent azaalibwa abayise mukuve nazaalibwa omukyala ngulyaliwo Nakagolo Lukiya Kawuma agalamire ekigulu yazaalibwa omukyala Nakaziba Fatuma ngulyaliwo agalamire eruuka Nevuma Akanoni Akasense enkuni yange Rwebanda omubala gwange guvuga guti Robanda endogera embi ekusuza kulumbe wenka endogera embi ekwawula n'ab'eŋŋanda Robanda lwasuza endala ayita nte Robanda jalinze eriiso tegwa musaayi maadi naagagwa See them confused, see them at the eye. I live with them, walking and never pass online. Never gonna see you, never gonna see my